Ia la valo swafa le tua tamale alo malenganga pa ia. Ia la oe ma yo mantu loto vi atu ma fa manu atu o mantu loto ne fiafi. Ta watu lo le lei malo fa maoni. Loto singa e mantu ne aso ato. Fa te telele tua. Ia vi ia lo swafa e fa mabau. Mantu o mai fo le fiafi le tua mantu te fia manuia ia to ala ia o fionga pa ia. Ma tu atu, mawala watu ia to e tamasi e fio mai lo lavanganga. Te whau umai le mātou mtaupu le fiafi. A mateina oe, whai wina oe me lava le nei pō. Talo i lau whaunga le whanongolonga o tangata, la mātou mafuta le nei fiafi. Whau mai fo ia te au lau me whengaruenga, au auna ia to e whaialo whinangalo. Whau i me la mātou whaia iei wai me Ma waso vi inga lo mātou tua. Vi ia oe le tua le fiafi. Whaafte tele ono Yesu o mātou o lau tuai. Ameni. Watalo whātu sa mo le fiafi lau whasausaunga. Le swafolo tātou li i whapilpilo Yesu. O te whatalo whātuai, ia to le fiafi. Pa ia male, mamalo si o tātou atunu pele Samoa. Mai lau fo iona. Tumtumu se yo na maunga. Ata alo fatu malengang falo alo le fiafi swafo Yesu tatu li. Lo tatu faola. Tatu Paul klami masani fon leo tutu le Upega ile Loloto mai ostitasi. Nebo tatu mafuta le sung fua. Au na to e folto ona le poni fonti. Mi ia lava le tua. Ata alo fa au na le tua le fiafi ngata foi lea. Ona yo tatu tuam sensina. Ta mama tina ma tu lo tapo i mai tato ngaluenga le fiafi. Ata alofa fo e nisi o lo tono mo tanga singa se o lo mafuta mai ai ngata fo le tono fo pui le fanga luina la fenga luenga le fiafi. La auto tiute o lo faia e le nei fo e fiafi se o stemi mana vai famia tu le tua ya tu to fata alofa ele mavis ese o le malo le tunu o lo taapi e tunu ese o lo maua malta to por clame lei ata lo fa ya tu to le swafo Yesu tato li mo tato faola e bonisio asia si mai o kilani e ono maftanga ma fala blave fo e o nei so fuanga fata lo fa ya tu to ele nei fiafi e bonisio malanga mai Samoa fa to fata lo fa ya tu to e bonisio sauni ni malanga mo Samoa ia familia le tua i whenga malanga o lo sauni ati ai. Whai fos teimbo mual nei o lau whafonga mai le tātou por klame nei o le tutu lau Upega ile Loloto whata alofa ia te o nei fiafi swafo Yesu. Whata alofa sunga ia sau manga luat fo nei fiafi vi ia le li familia le tua ia sau mele ainga vi ia le tua. Ia o le mliu mai ma tala mai fui au le tātou por klame nei o le tutu lau Upega ile Loloto e peo na masani ai ia. La tātou sangai foi tātou mafuta tātou tel noa. Tonu foi o le tātou pulela al nei o le a wala toi foi se upo le tua nei fiafi tātou te whalongolongo ai. Ia vi ia le tua, whaftai foi le tua ili whaamnoina ma le sauni o nei au aunanga tāua le Radio Samoa. Foi ona mo nei pulela matango fie. Folfola ai pele upu li tele o teimi le ngata o au ia nisi fo i o auna o lo o to va mai ia ma whaile ngā luenga. Whamni at fo i le tua nisi o whaile ngaino la tua aso i fua le nei fo i vai aso. Me se fo sunga le ia i le au afsosani ia salima i tuale ia whamna tuina fo i limas fulu se aso le ele mao tunei ia vi ele tua whamni ele tua i le sunga i le au afsosani ia tu sai mleanga leo le tua i te usanga i limus folu ia le li amni le tua ia toe ia maulalo ia malfanau ia le tua ia ala mai tatou mtau pu nei fa solo tatou tal no ai pe i le fiongo pa ia le tua fa wa wino tu si nga luenga le lava tatou te ia tu si nga luenga lona mtau pu sumal ton awai le tai lava on mai ale tau pulea
talona sfulu lua ia fai upu tātou talanoina. Al te leo le vaenga le tuto e loa ai le umi tātou talanoa fai upu ia le vaso le nte nei fai upu sumare lua o le tele o tamau ainga ma le sosia tātou wa ina mai ai le na fo imta upu po na vaenga. Fai wal tātou talanoanga tātou mta upu le vaso le nte nei le tangata le o pa Yesu, pa Jesus. O e lima le siona ingoling tātou talanoa le tāua tele o ia foi to inga tangata e pe tauemu i le swafo Yesu mo le no fo fa ingoa e le ingoa o lona winga o le ingoa pa Yesu o le atali o Yesu au nei upu ele o se upu e lo ai lo lato ia lona langolangoina po lona submit ia o nga Yesu le pe o se fa punga tauemu ia len tatu foi tawina mai le fai upu i vai por sfulu nei fa mai ia len fa tu i Paulo fa malai atu ia te ia ma fa pe atu ia ia le apostolo ia te ia o lunga ia te o ele ao leli ele fai upu sumal tasi o nuinga na fa punga ia o ia te o ele malai ia tatu fai tau ia tatu fa longo ia le na ta waso ai moni na yaso mo sina teimi ia fa manatu mai foi e tatu le na mena tupu ia Paulo lava ia na fa tau so ina o ia le tua ina ia saule stangata e te talo mo ia ma te tai o ia i le malama o ke riso Yesu ia po le lile o Anania na walawina e le tua ina ia sau ma Jerusalem mai alu e te talo mo ia mo Paulo ina ia toi pula a saulo leo le ngo saulo ia le na pula i lo Paulo ia ma lo le malam lamo Yesu malu lo foi le fina le tu me tonu ale le utupu i le ula le ia le na tafi fia le alu le au le tua tafi fia le awala o tuai ia le upo le tua i le sui consula le na tato talanoai ai o le lana ta waso le lile ai na toe fa pupulaina no nuinga ia ta o tuai fo i le lile le pong sa ma le ta waso fa le nganga nei ai ina te mana o miaina sesi taitai e taitai ina o ia ile malama lama o le li e se la le taua nana fai o le tatu tau pule vaso le na tenei fa pena hoi tatou e te mi tatu te tau waso fa le nganga ai ai tatu te mana o mia le upo le tua mana o mia le launga le au na na e te ngalue ai mana o mia se taitai e lofa moni ya toe se taitai fa le nganga e la unga sa o atu ia to ele upo te manu iai fa pupula i o matata waso fa le nganga amen lena e te le fo isa o ngama se o ngata tu te mo mai ele tau o le mea le ngata tupu ia Paulo tupu ia pa Yesu po elima pe fon tupu ia tato e fa pula ino tato mata mai le tau waso o le tele o meo le neilo langi e ngasu tato te o lai fa pongi sa ina i tato ele ngato tupua a le tele o nga se o lo fa ta o so ina le tele o tangata o le langi a misa foi tangata Samoa o le fai upo full mal tolu o ile fai unga e se foi la le ta o le foi vaenga ta tu te va vai la ile fai upo full mal tolu o le ta upu le e o ile fai upo e lus full mal lima o ile ana na la unga ia Paulo i tono Antioka ele Antioka foi le na mata mai ele fainga malanga po le ele kale sia le na wina mai ese le Antioka le na Antioka na i Suria Antioka le wo ele fainga malanga o Antioka Pisitia ia po Antioka nga i le tu le alu nga i le tu Asia o le fai upula sumal tolu fa pelon fai te wina ua tu wa atu Paulo malana au malanga i Pafo ia lewo ese mai i Kuperu le sa ia ia leo fa mai wo i Pafo wo i la to i Pereka i Pafulia ua fo i la ua Ioane ua tu fo i Jerusalema ta ua la le fai upule awan pa wale me ta ua le i le fai upule i nuu ia le ua ese mai Pafo lua tu i Pereka Pafulia ai alu ese ai loa le ile ana tolu ai whainga malanga mai le amtanga. O ile lilea o Ioane Mareko, John Mark. Le ile ana tu sia muli ia le evangelia a Mareko.
ele o ia o se soo, ele o ia o se apostolo o to suluana wala wina Yesu, a o ia o le tausonga o le lile o panapa. Po ia e sau mai Yerusalema alo na inga tama, i kuperu i le aileana a mata ai i ale folfolaina, o le au po le savali na o male malanga lea, to tolu. E la le li lea, o le la na sawa mai, na mai Yerusalema i le kalesia mai e whapea, e o ngā i tonu o le kalesia i Antioka lea i Suria. Ai avatu, ai ua filifili le uli ia o Paulo mpana, o le ala avea le atali i whale nganga le whainga malanga. Ia i fo ufia oso, po ufia mana o e sau, e a fo i o mana o ina ia sau e halua i le malanga, po ufia awai le malanga, la le na avea, le la na oso i lo i le vaa i le lilea, ia mahalua i lo, le mela le utupu mai. O le o toi fia foi. Wala ngona le, he felt the heat of the hardship. I le tūlanga o le whaingta, o le whainga malanga. Ua pe fo le fōringa mai ua whaalongo atu. Le e whaia sina vevela, ai mesela. O le na ui i tutono kuperu. O kuperu la lea e ei lesi o na pito. Ai lana wa aia i ai pena taula ngona i e Ioane ma reko tutono kuperu. Le ai e le whaingofie. E le whaingofie le ngā ruenga whatalai. O i fwela le tātou te loa ai. Le tāua tele, tele i alu wha missionary. Just make sure that you have courage. E lolo to tele. E lo wha malosi. Mai te tā pena mai sauni me whaingata o le mission field. Le la wo le masalo e foi ni me fenta na tupu i pafo ia le ngata foi le o le la wo tu le meta o pe reka i pafuli afa mai ai tu o i lo le finga malanga ele lile o Ioane Mareko ai tu foi ele tu foi anga i kuperu ile ai ngolon tama ai na foi i Jerusalema ile mela ia le ai ngolona tina i foi la na tupu ai le whawhitau li mulmuli na ua. Tā pena le malanga lona lua ale auli ia o Paulo Mapanap. Tau lela ino o toe fo'i mai Antioka i le kalesia na amata atuai. Ia fo'i mai lo Jerusalem i le mena o i le meeting po o le fono na whai i se matau whapitoa winga i tangata nu e se fo'i mai lo. Tā pena le malanga lona lua. O le tā pena ina la le malanga lona lua lea. Na tau iai si fe te na inga la ititia i le vā o Paulo Mapanapa, na mana o Panapa e ave le tama lea. Na e te mau le mata upu sulu lima. Alo na fai upu e lua sulu malifitu, tosu malifitu, tosu maliva nae, sa wale wha matalanga ina ile tau finau lea na finau ai Panapa ma Paulo. O i foi tātou te ilo ai, o le toi ina le o Paulo. E le o se tangata e makaram ele os tangata e whawhiawhia se tangata pe tautala i se upu e whaole pe tautala i se mea ele sau mai lona loto e tautala sao langona e Paulo pe ita pe whaali il ta malea tamatala vaulea tasi al tala to ina e te le to e sau a whaina e whawai ia te loanga yese anga sistanga pe fa pe ia la tu la no tasi ya to ese ai la le character o Paulo ese ai le langona mal to nga fausanga e fo ele tu Paulo me ta o le speak direct total sawa nofo o ila la ne na le ese ia direction po me na nga i malanga i le taimile le o lo pa na pa ma Paulo ai o loa Panapa ma lona teilea pu ele la vaa ai o anga ile tu sifo ai maua loa lesi company e Paulo i tutonu le kalesia o le lilo sila ona la o lo lea e faa wau le malanga a ngai ile tu i matu po le a ngai le i asia la titi le la ua
wo ese fa pe ai fa longo la e pe se mea matu ya fa pe inga fa se misa ai inga fa se se inga matu ya keva lo le si a keva le si le ai e se fo le mana ia o fa inga le tua wai pe fo linga mai o se finaunga. Yeah, I do believe that it was an argument, disagreement. Ele ia kri fatasi le mea. Le mele lei, wa alu le tala le lei le sipito. Alu le fea le tu le sipito. Ia ua fua mai ni fua le lei mani fua se tele ili taimi lava le tasi i tu tonu lava. Ia o le tausanga na alu aile. Ia nei ia malanga fa missionare lua. Ese la le tau tele. Ele me mali ele tatu te baba i le fai pule sumal ton pe folinga mai o i le na matai ona te tai Paulo o le amtanga malanga pe folinga mai na fai tu Paulo ia a matai o ele i pa na pal te inolta fenga malanga ele o tele se ta mai o Paulo i le amatanga ele mele no ele va a tuanga i tonu o fo ku Peru aisa ese le sa o le loto ni tanga te o Paulo ma le manei o ana fuafuanga wailo e Paulo o panapa e masani tu tono ku Peru a wal tanga te ku Peru te loto o tu tono ku Peru o le tele o la walefa mai na la fola ina le upu na yel fa upu lima te lo ana tu ye Paulo le ava no ya panapa e la unga i ma fola le tala le leina lo no inga tai panapa le malanga le amtanga e folinga mai fai po sumal tol fa mai o tu va atu Paulo malana au malanga le la o posi ia Paulo le o posi ia Paulo ole amtanga ele i ali mai stulanga tai malanga o Paulo aisa ole o ile ole a matai la ona la unga Paulo o i fo le ole a matai ile nu le ole aso so o i fe ani tioka pistia ole a matai le ngā luenga Paulo i le mea lava e ta onu ese langa o i ku Peru e tele i tangata Iuteia e a fo i le fo inga atulo i ngā olo o sunako e tele i tangata e ui ole a ai e pule Roma ai tele i tangata e Peru pe foi la o le lila panapa o le tangata e Peru le no foi tonu i ai pe o i ani tioka pistia leo la so o tu e le la tatu wawaenga ele launga Paulo Momua o ina amatai le misiona po le ngā luenga a Paulo o ia o le ipu e ave ina le fina ngalo Yesu inu ese o ina amatai le ngā luenga i Asia le ititi po maina Asia i le mele ta opistia fala mo foi la ia o atu la ue pe reka i pafulia ua tu ua foi la ue Ioane matoe foi i Jerusalema fai po sumal fa ua tu ua foi pe reka e la ua el malanga e tōlua leu tōlua o foi to tasi ona la o le i ane tioka i pistia ua ulu fale i la ua le sunako i la sapati ua nonofo i lalo ua uma foi ona fai tau le tu la fono o e ua pule le sunako nisi ate uma foi ona fai tau le tu la fono ma perfecta ona a aua tu lea o e ua pule le sunako nisi ate i la ua fa pe atu se mai le au soe a fai wa ya te o lua se upu fa mafana i le nu nei i nā fai maia ia wai la i le tūlanga o le loa e tangata o le sunako te itai o sunako wai ini tangata e fau atu i te tonu o fai ngā lotu ia po fai ngā sauninga a tangata i uteia e wa i le lea i la tau mu fai le filfilinga pe tu se avanoa e tau tala i la ua ile upo le tua o le lai pi folinga mai ai i le fa upunga lea na fai atu ai le uli ia Paulo pe ona iel fai po suma lima ua vala aulia e tai o sunako ia Paulo mapanapa e ese sa vali na lua mai ma olua e ese upu se i o mātou whaalongo tua ia te olua e tu sai ma upu ia o ta ua mai whapea se mai le au soe luinga i mana leia ia tangata o sunako iuteia o tangata iuteia tangata ia
ai folinga mai fo o tangata nei o ni whaia onga. Lea na whaia tua iloa, a whaia se upu o ia te olua. Ia se i laulau maia se mea tau mafa o lua mai ma o lua whale nganga. O i tātou te iloa i le fia whaalongo o tangata i le asu na ko se mea fau. I se upu e au mai. Mo le whaalongo longo ia i o tangata o le au mai le asu sa pati tonu o le ma o le tonu o le sunako. Ma whailea, ma whaamanianga. Ia, ma le iloa la ulia. O le ava noa le ula tu mai ia Paulo, o le ava noa mai le atua. O le fe au lea o le a la ngai Paulo, o se fe au e lui ai, e lui tawina ai lo lato o langa au auna, whaatua tua, lo lato teltonunga. This sermon that they are going to hear is going to be a challenge. A challenge ai le lato teltonunga, whaaiuteia. Aisa, e ese ale fau o le fe au. Ese ale fau le ngalu le ana tātou whaalongo iai i le vai aso le na te nei. Lulu ina e le ngalu. Le winga o le upunga serukeia. O le wafu le tātou tanoa le vai aso le na te nei. O le shaken, ai shake le ngalu, i ngalu o le aluatu. Lo inga, o le mea fau, o le ngalu fau le ala aluatu, o le a lulu ina ai uma sunako ma whaatua tuanga o tangata i uteia, ma tangata nu ese, ma tangata i fuitupua, ma tangata lotu, just religious spirit, o le a talepe, o le a shake ma lulu ina, mea uma, ele mea fau le ngalu fau, o le ngalu fau o le nganga pa ia, o le tala le leia winga ia Yesu Keriso, lea o le a na o tau whalongo ia. Ele iloa la ulia, o le mele ua la tau, they asking for trouble. But it's a good trouble. O le upo le tua le la tu whalongo iai. A mata lava le lau ngā Paulo, na a mata le whai po suma le ono, ia ma suma le fitu. A mata lava i le whatu lima, ia Paulo tūlanga foi lea. O le whaaloalongia e Paulo, o i tū mai lua. O tangata Israelu, ia matangata nu ese ia, ua avea matangata Israelu. Se si whaapunga o tangata Israelu monia, po tangata Iuteia monia. E ou i la tau le sunako. Tangata lotu monia ia, lotu Iuteia. A o le fo iei tu tonu o le tele tonunga Iuteia. E to tele tangata nu ese ua avea i la tau matangata Iuteia. Lala winga o le whamtalang. Ua peritome, ua taustu la fono. O leo ua iei tu tonu. O le winga leo le whaupunga lea e tātou te wawai e le whai upu e ono. Whamai ona tū leo Paulo i lunga. Matalo atu lo na lima o whape atu. O tau Isara e lue. Whata taula i tangata Iuteia. Ma o tau o e mata tau i le atua. Whaafafonga maia. E lua ia vaenga o le crowd lea. E lo le leia e Paulo le iei tu tonu o le audience. Po tu tonu o tangata i tonu o sunako. Tangata Iuteia moia, ma tangata nu ese, ua mata tau i le atua o tangata Iuteia, ma avea i la tau ma tangata Iuteia. Le whai mai elan whamtalanga, o tau Israelue, ma o tau o e ua mata tau i le atua, o nu ese na tangata Gentiles. Ai sa e taua i tele le mea. Ei lo ai, o le upu leo le a tau tala tuai Paulo. O le tala le lei leo le a tau tala tuai la apostolo. O le tala le lei e le nao tangata Iuteia. Pe nao tangata Israel. O le tala le lei mo tangata uma regardless. Regardless of belief, regardless of agenda, regardless of nationality. So se tua inga tangata. Regardless of tongue, po le ale ngangana, po le ale lanu, po le ale ethnic, po le ale lava, o le tala lea, o le upu ma le la tau tala toi Paulo, e mo tangata uma, le winga le na lai o na whatu lima ma wha, fei loa i e Paulo. Tangata uma e a fiai manu ese. Aisa, the gospel that he's about to preach is for everyone. Mo tangata uma lava. A matala e Paulo lana la unga. E whaisi umi o la tatu le whaitawina uma. A e whaitau iai. Wa alu lava Paulo.
au mai le tala whaasoro pito o le nu o le atua. A mata mai lava, a mata mai e kupito. A mata mai e le taimina o mai ele nu o mai tutonu ai kupito. Ai le ngata foi lea. O loo wha matala i e Paulo i tutonu o le launga. A mai se lava. Le tūlanga o au ngata mā. Abrahamo, Isaako, Iakopo. O mai a Mose. Whata atia i e Paulo i le amatanga o lana launga. Le mausali o le whaavai o lana tautalanga e winga i le tūlanga o tupuanga matai tai na filifilia e le atua e tai ina lea o ngā tupulanga ma lea o ngā tupulanga ma lea o ngā tupulanga. Ai oni ngalo i atoa e. O le launga atoa e point o malava i a Yesu le launga atoa lea. Because Jesus was a great leader. The greatest leader that ever lives on earth. A le te tai lea. Lena te e tangata Israel, tangata Iutai. O le autu atoana, that was the essence of Paul's sermon. Central uma ia Yesu. E le ngata o Yesu leo no tau te ina. A o Yesu na sawe a mai le wha o le tanga mo tangata uma. Tangata Iutaia, ma tangata nu ese. Pai so fai tau atu nai fai upulanga ese le māneia. O le set up ina ma le layouting o le launga a le apostolo. Kava uma mea uma sawa. O mai lo ia tavita. Ai whaari ali mai lo ina mo Yesu. Ai sawe lo inga malea o Yesu. Ina ue ta ua tavita. Mana tūle o Paulo lunga ma talo atu ma whamaila le whaipo sumul fitu mai. O le atua le nei. O le atua o le nei nuu o Israel na whiwhilia e ia o tātou tamā. A ua whaeina le nuu ina o au mau la tau e kupito. Wa ia tai ese. Upu tai ngā, o le upu tai leader. O se upu o lea it's a key word i tono launga lea. Leader. Mai la ia lea. O tai ese atu ai fo i la tau ile a ao malosi. Na tofi le tai o Mose. A ole a ao le atua na ia ina. Wa ia ono sai fo i ala tua mio i le vau i ono te usanga pe whanga fulu. Wa uma fo i ono olo ina e ia o nuu e fitu i le lau ele o kanana. Ona tufa ai lea o la tau lau ele ia te la tau. Wa o saoa i le nuu na fola ina le launga. Na, ua mawai fo ia mea, ona tua i le e ia o wha masino mo i la tau, ma tau lia, na tau nuu i tutonu, matua o a Israelu le leanga, tangorole atua mai au ngā whaamasino. Sfulu ma le tolu la whaamasino na mai e le atua. Ai le ia, se i o mai a e le whaamasino mulmuli o Samuelu le whaamasino mulmuli a le profeta mua foi. E le ia, so mai profeta Samuelu i tausanga, pe wha o se lau ma le lima nga folu, le a whainga i o tausanga ngō mai ei whaamasino. E lea ia, mulmuli ane, wala tau whaatonga i se tupu. E lea o iau ngā tupu. Le tātou tala no i tai. E le mea lai pointanga i e Paulo lana launga. E pointi a Yesu. Amen. Au mai tupu, au mai au ngā tupu. Oka se au ngā tupu i sea ua whetā ngisi atu i le perfeta le tua se. Mai se mako kupu. Mai se mato tupu e pe o nuu tua oi. Tai ia mātou. Ia mai le tupu a mai sauro na matua polongai. Nā tai mua na mai mea tau tupu. So mai lo matavita. Fa mai o le atali o kuso o le tanganta o le ainga o Peniamino o saulo lea. I tau sanga e whanga furu. Mai le whaipo e lusu pa le lua. Wana ave ese fo i ateia. Ave ese e le atua. Le nā tai leanga. Oi, saulo. E a mea le leia si to ina fo saulo na whai. Ai, o le tele o mea na whai saulo. O mea e a fo i whati ngā i le whina ngalo le atua. E mai se le leo stai. Ona whatu wina, whalongo i upu e pi fōlinga mai o leoa.
wa narrow mai e paulo lana launga ngai a tavita. Uma tu lo Saulo, e wha mai. Ua na ave ese fo ia teia, ia Saulo. Ona wha tu wina lea e ia o tavita, e whai mo lato tupu. O ia molitino fo ia teia ua wha peane, ua o maua tavita le atali o Yese, o le tangata e tusa malou nei loto, na te whaia o mea uma lava o te manao iai. Ta ua ia upu ia. Wa telo te mita tu te whaalongo i le whai upu lea. Le whai upu lea e whapea o tavita e tusa lona loto ma le atua. O le telo tangata te whaalongo i le upu lea. Ia, langa o le sau i le tuspa ia. O le whasa mole na. Wha upu le whapea tātou e tu tusa le loto tavita ma le loto le atua. Ai le o le sa o le na o le whaali le wina. O le whai upu. O le whaapretania le whai mai. Whai mai le whaapretania. A man after lona winga muli muli. O le tangata e muli muli lona loto e loo loto. Na whapena mai le whaapretania. A man after my own heart. O le tangata e muli muli lona loto i loo loto. Tavita. Ala mea lina tā ua le upu muli muli. Le anga foi o le atua o le taitai o tavita. E muli muli ai la tavita. Mea foi la lea na leo na avea tavita o se taitai le lei. E foi na whale tonu. E foi mea na whale tonu ai maanga salama pa uai tavita. But he's marked as one of the greatest king, greatest leader of the people of Judah, not only the nation of Judah, but the overall nation of Israel. Ina ua mai whatasi malo e lua, ma whai tavita mo la tutupu. O tavita la, o ia o le teitai, aina muli muli ai, ia istangata. A o tavita o le teitai, na muli muli o ia i awala po oala o le atua. O ne ngalo le upu teitai, leader, a good leader. Tele o teitai na mai le nu o Israelu, le leisi, ai makualeanga isi. O mai au ngā whamasino, le leisi whamasino, ai leanga isi whamasino e peo kamaleo Samson, ya. O mai au ngā tupu, oka ni tupu, leanga, ai fo iana i tupu le lei, ai o mai lo ia tavita. O lea lai whaata tau, le tala lea o le lau ngā paulo. Whape, o le tele o teitai. They did okay. Ma nei ala to mena fai. Ai le ai se teitai e whaatusa i ai le lei o tavita. Ai awala ringa. Ai sili atu ai la le lei. O le si teitai lea o le aso so o mai ma tavita. Oi, o le atali i o tavita. Oi, o Yesu. Yesu Keriso. O Yesu foi. Na muli muli lona loto i le finangalo lontama. He's an obedient leader. He honor and respect his father. Langa o le atua i o le tama, o le taitai, o le tupu, o le pule au. Supremacy, God is sovereignty. Le atua. E nā mailona tali i o le teitai, o le ostaulanga, mai le lo langi nei o ia o le teitai, o le lafu mamoe, o le ainga o le atua. Jesus, a good shepherd, e mua e muli e tuiei tangata whātua tua. Sau leo Yesu fo i whaile whāta e te inga le lei, o leo stai i lona lida, stai i lona teitai. E se le maa nei o se whate i ta inga lea mai i o me le submission o le sui te tai i lona te tai. Tonu e ka le sia submission po le tu ina tu a toa lava
o le o fisoasoani, po o le lay leader, po o le faifi au fiso, po le ale ingoa e whaingoa ai. Ia le ngata fo leo le leadership. Ti akono, tai tono le kalesia, they follow their spiritual father's heart. E muli I lātou, I le fatu o lo lātou whaifi au. La le winga na mea, se o le ke le, o le sila unga ke le, ngai mwhenkako mo meinga. It's a massive subject pa tātou tala ina le tāu o le mele te whatuai. Le muli, o le si tangata, o lo muli le mea o le leader, po le teitai. E ave atoa I ai lona whaatua tuanga malona ma submission, malona respect. E respect el tangata lana whaifi au, po lana teitai. Po le sao fo I tonu le ainga mo se si tu. O le sao tonu le ainga o le teitai wa whaatu I le whaatu le tua. Tonu se ainga. A o isi tangata uma o matai, ma isi tangata o le ainga. They have to follow. Awal wha masino, awal kau ai maa, awal kau ai si sao I wha punga ma wha mkalanga ma le tele o loto vale iai. Ai, o tangata o le matai le leia tautua o le matai o le tautua ai loa tautua, ai loa malama le I lona sao po lona teitai. E lango, e support, e alofa I lona teitai. Pena uma le ata le mai. Ka punga le tātou te a man after my own heart. O le tala lea. E tau mai I tātou le tāu tele. O le muli o le tangata o le successor. Tai pei o Eliseia ia Elia. Tai pei o Yosua ia Mose. Na. Muli. O mai ai lo taimi. Tu watu wha manuianga. O le matua I manuia o me whai le successor pe a whai na muli lona fatu I le fatu o lona ta mawha le nganga. Wa o le tele o isi sui teitai. O le tele o isi awa of soani, ma isi whai of soani, ma isi tangata e lae ngā lulua I la loifo le senior pastor. O le makua I ke ea. O le matua I le, they will never capture the heart of their spiritual father. Why? Because they rebellious. Me tau te te lo mataua me uma ele manuia ele ai ma se mea manuia e whaia lana tangata. Au tangata ustai e te mi se ilo te tai. Alu e tala no I ai, alu e soani, alu e fautua I ai. Amen. Famalitus, mai po Paulo. Ia Roma. O pule uma lava e mai le tua. Roma sutolu e na iei upuna. Pule uma po all authority. O ringo le teitai. All authority. O le tua na te tua I lunga, o le tua foi. Na te tua e wha palasi e lalo pe a le ustai le teitai. Tu pe I le tua le teitai. Ai ei council, ai ei fautuanga, ai ei me ave ai tau fo ana whalongo le teitai fautuanga me oma e fautua atuai. But, and so many cases, so many organizations, people are trying to overpower. Whaile pule, over pule atu ma over control. I say, mea ko le disrespect. A ta vita. Mea na tinganga ilo e ta vita o i ol tupu te minga. O la ngofo lesi tupu ilunga ngofo ari. Ala wo ilo e ta vita o i ol tupu. Woman fau. Fa tolu no fau ta vita e fai matupu. Fa luan fau ai le ialu lunga. Fa tolu lo inga walu lunga. Ile no foa. Ina wa ese le tua saulo. E na fiu saulo e ta velo ta vita. Yei teimi na mawhai ai o na fasioti e ta vita saulo. Fa mai a pineru fasioki loa. La vole meki koi kua ele fasioki loa. Ngau ka kia mai a. Kui loa whakawhaka. E fa mai ta vita. Ele mwhai o na o lo lima I le na whaau wina e le tua. What a successor.
aka o kai se matau tio se mea o ngai mo me tātui. Lai lo le leia e tā vita o saulo o lona tupu, o lona taitai. E uia ala ua tofi mai e le tua wha lilo lilo, ai ave pea le wha alo alo. Tula i mai fo i tā vita na manuia, me la le wha mai ai, o tā vita, o le tangata na muli muli, e le tutusa, ai na muli muli, lona loto i le atua. Amen. O le whaipu e lusu mal tolu, na iai, fo lea i le tūlanga, o le whai unga mawarunga lea i le wa aia Paulo i le tala whaasolo pito mai leo Israel. O Yesu, Jesus was the fulfillment of all this government and all this leadership and all this genealogy au ngā tupulanga maona te ita inga ma mea uma na ui mai ei le tala whaasolo pito ato Israel. O Yesu, o ia lea o lea ua wha tau nuu ina iai mea uma lava e tusa ma fola folanga a le atua o lona tama. Tau tala Paulo e whailo ai se tūlanga o le fsota inga o Yesu ma tāvita. E whailo ai o Yesu lava o le tupu. Jesus is the highest king. And he's the Messiah. Na ia whātustu saina fo Ioane le baptiso se tasi na sau e sauni le ala mo le tupu ma le Mesia lea, Yesu. Na e sau e nai le launga. Le tato taupu. Tau e Ioane. Tau e Paulo upo Ioane whamai o te lea o ngā o na tatala i ona se vai. O le no noa ina o se vai o Yesu. E whai loa mai ai. Na whai loa mai e Ioane le baptiso. Se tūlanga e matua i sili ma le maua lunga o Yesu. Whai loa mai e upu ia. O le winga upu ia whamai le mawhai ona utanga e no noa se vai. Nothing much with tying the knot. Ele te le se tā ua tele o le no noa se vai. A ole tō tuli lalo o Ioane Baptiso mapunou ma whaila na ngā luenga. Whai mai Ioane. O le winga o tala ia Ioane. I am not worthy to be in his presence. For me, I'm not worthy to worship him. Why? Because I am so filthy. I shouldn't be near him because he is so holy. Pea upo Isaia. Isaia mta upo ono. Ina wailoa Isaia le mamalu le atua i tutono le malu. Fa meua nei loa atu. Le luifo mai le langi. O le mamalu o le tua wa si o mia ai o ia le mea o lo to tuli o le miti a Isaia. Fa mai la ia lea. O ai e hau. Who am I? O ai e hau le tangata nga lau ngutu leanga. Wailo e tāvita, wailo e Isaia. E le ta tau ona iai o ia i le mamalu o le atua. Aisa o ia tangata lau ngutu leanga. He is not worthy to be in this tremendous blessings, tremendous holiness of God. I'm not worthy. I'm too sinful. Ang sala, maleanga tele au. Le tauno ye le mamalu le tu pa ia tele le tua. Apena umale manatu. Sa mai Ioane el Baptiso le mai Paulo e winga i le maftanga. A Ioane el Baptiso o le na muli a Yesu. O mai tangata whai a Ioane el Baptiso. O e le al Mesia. Oh, are you the one? E wha mai Ioane el Baptiso le ai. Wana o se leo. Na usau te alanga. I le vao fita. Ai le tangata e muli mali. Tangata leo te alanga ina. O ia. E o lava ile no ina ona se vai. E le te tau ona o whaia. It's talking about worship. It's talking about adoration. It's talking about unworthiness. E le te tau ona iai.
o Ioane e lata i le meolo i aile. Tai sili. I le pule, le tai ao. Pule o mea uma. Ai, o Yesu. Wow. A waila ele loloto le message a Paulo i su tonu. Launga mo mole a Paulo a se launga matua i mata utia le tele o mea msale tal noi ni to tal noi foi le vaso le ele umale so sia le launga le ale apostolo. Na. A le sta tu mea nga e mo mai ai. E fa manatu mai tatou. O pol kalame le tua. Na wa i mai lava i le amatanga le tala fa solo pito. Tai mai le tulo na nu tofi le tai. A pe na ona tai ina le tua. Nei tai uma fa pe na fo ona tai le tua. Lo langa ma lo langa. Lo tai pe fa yo o se tai to tonu le maftanga to tonu lo ainga. Tai o le tua. E o mai lava i le taimi le nei, o lo whaia pēa le ngā luenga le ale atua, o le ta ina o na tangata na te whao ngā ina, mo lona whina ngāno. Ina ia, nei e mwhewon tātou pu e ina le whiau lea, a vei tātou mani tai e muli o tātou loto i a Yesu. We have to follow the heart of Jesus. Mai ai le amatanga na whaia le atua nei mea set up the history mai tai e o mal timingi o le ai fa solo fai ngā tai a Yesu i tonu o ekalesia, tonu ainga, tonu nuu, leader, tonu a lo ainga o le leader, o le tama, o le leader, o le tina, o le leader. But sometimes, somehow, we are been given a ministry that somewhere we are going to submit under some people or some other leader, like your whaletua tu tono o laulotu, like your whaife au tu tono o laulotu, like the sao tu tono o lau ainga. E te submit la ila lo resistangat, ia e maua le loto ta vita. E mulimulia i le atua. E anga ia la i lumanai, e whai ale mea le atua, e umaku iska i kai, e umaista i tai, umaku Eliseia, ai Elia, ai sau Eliseia. Umatu Mose, ai sau ia Iosua, umaku fo ia uia, ai sau le stangata, tai il masia mātou ngā luenga, umatu le tai, e le whaavavaua o tātou tai. E iai le taimi ma le piliota o le tangata. God is working through dispensation. Taimi o le tangata ma le tua. A uma le taimi o le tangata? Uma. Praise the Lord. Whai upu e lusu ma le ono e o angai whasu ma le tasi. O lo o tau tala i whaapito le tau tala po le mention e polpo whaatau e paulo le vaenga o lana launga. Le whao le tanga. Whao le tanga e maua ia Yesu. Le la ua uma isi mea ma le history ala ua point uma me ia Yesu. Whai upu e lusu ma le ono. Amen. Mai se mai le au soe. O whanau sa apramo. Le la vea im tātonu ese. A toa mai o mātatau i le atua. Tangata nu ese. O ia te outou. Mai whaalonga foi upu ia. Whamai outou o whanau sa apramo. Apramo. Loinga o tangata i uteia. Ai sau ea mani whaapunga. A toa mai o mātatau i le atua. O lo o ia te outou. Oi. Tangata nu ese laua. Peritome. Mana tu tausi tu la fono. Ma tausi sauninga uma Israelu. O whaatua tua i le atua. Whamai, ua mōlia mai le upo le nei, o la tanga, po le whao le tanga ia te utou. Whamai Paulo, o le o mamoli mai ia te utou, le upo le whao le tanga i le aso le nei. Luso ma le fitu. Awa o i la tou o e no nofo i Jerusalema. Ma o la tou alii, ina ua leiloa i la tou o ia. Ma upu ale au profeta ua whaitawina i lea sapati, ma lea sapati. Ua tau nuua i a te i la tou, i lo la tou whaasala i a te ia. Te lole me le tau tala i ale apostolo i.
Matau tia le mele ta ue Paulo i. E winga i tangata i uteia, la ngofo i kongo Yerusalema. E o i lato sunako. Mai e lato te whaitawina le upu, i lea sa pati, ma lea sa pati, ma lea sa pati. Ai mai la apostolo Paulo. Ai ua lato lei loaina, le na whaataunuina, ia po le ato atoanga o mea uma o lo o lato whaia. E mantua fo o mea uma na ave ia Israel. Whaataunu uma ia Yesu, o lato sauninga whaamanatu, no te utala nafi lau launga nafi i le whainga o pāu Yerusalema e Nehemia o mea uma, it didn't happen accidentally or for nothing. E lingi mea na te au tupu na mea. E lingi mea na te au tupu sauninga ia e fitu e whaamanatu Israel. Ele se me te ia ua. Ma toe whau pāu Yerusalema, ma toe whaile manu manu. Mea umalama. E point umalama ia Yesu Kiriso. I le whenga inga fau. O le alai mai Paulo i le na launga. Ko kei loa Yerusalema. E whaitau le la tu la fono. Ai la tau te le mana malama le whaatau nuina. Le winga ia upu e la apostolo Paulo. Tau te whaitau ina langa e taua. Mai o e nofo Yerusalema. Ma o la tau ali. Ia po taitai. Ma o la tau le iloa i la tau o ia. Ai, Yesu. Ma upu e au profeta. La tu leilo e whaitau a la tu perfecta. Tu si a la tu perfecta. E la tu te le mana malama i le wingo perfectanga a la tu perfecta. Na whaatau nu uma, whaatau nu ina uma Yesu le whenging fau. E wha mai Paulo, e whaitau a la tu perfecta. Ai le mana malama ai, se whaawawa e la wha mai. Ua whaitau ina i lea sa pati, ma lea sa pati. Ua tau nuu ai a te i lātou, i lo lātou whaasala i a te ai wai. E saule na whaatau nuina lātou me uma, la e whai e so uma, ma tau sanga uma. Ai no nofo ma whaasala, o Yesu. Tau tia. Amai e ui lava ina ua le maua i lātou se mea e te tau o na oti ai o ia ai, Yesu. A ua lātou whai atu i a pi lato, ia fasioti ia teia. Kill him. But he's the fulfillment of their law. He's the fulfillment of their prophecies. Ua whaai ufo ia i lātou mea umalava, ua tusia ia teia. Pālongo foi. It's all about prophecies about Jesus. Mai ua whaai ufo ia i lātou mea umalava na tusia e winga ia teia. O na aveifo lea e i lātou ia teia i le la au, po le sa tauro. Ua tuu o ia le tuunga mau. After all these 400 years of waiting and tarrying, the period of silence, so that they will wait, prepare their hearts, so that when their Messiah comes, all they have to do is just receive the fulfillment of their prophecies. Lako perfekanga ia whaikau kai mi uma, whaikau kai mi uma lanto upo perfecta, perfecta uma al whengeng tuai. Ai sau le whaatau nuina perfectanga nge, ai ngofo maawe le la au, kui fo ilalo le la au o kang, awel tunga mau. E whamari whai poi tōru se fulu. A ua toe whaatū mai e lea tua, I a te ia I e uoti. But God rose him from the dead. Oi? Yesu. E tele aso na iloa ai o ia e tangata
na wae maia nei Galileia i Jerusalema. O ana moli mau la tau le nu, na mele fa mai i la apostolo, fa mai e tele aso, e fia aso. E fia aso na toi moli mau e tangata le toi tu mau Yesu, fa mai e tele. Ai le a tose tausanga, fase fulu. Fase fulu aso na toe mafuta ai Yesu ma ono soo, apostolo na o apostolo, fase fulu. Na moli mauina i la tau le toe ola, toe soifua mai o la lato Mesia, po la lato walii, po la lato teitai. They witnessed. Actually, there were women that firstly witnessed the resurrection of our Lord Jesus Christ, and they took the good news to the disciples and spread it. Jesus is risen. Tu Yesu. Fa mai tele aso fase fulu aso. Walava na aso e fase fulu e fa mautu e fa maunia. Ele nu fa ingata ma le nu te o Israelu. Walava na aso ele lava na aso nto e sa Yesu nto e fa lwa nto e mafuta mto e fa ngota mto e ai fatasi mon so. Ele lava na aso. E tali tonu ai o Yesu lea. A faina la tu le tali aina ili teimi ai le fa sa taloina ila to matanga ta Roma Yesu. Ala ma wale tali tonu ai nei aso e fa se fulu. Wale tele o nei aso. Se i fa pe e foi se si tai bo se si va en o Santorini. Ya na sto ina lava o Nicotemo na yele swing o lo no langa o Santorini. Swing o lo no mafo fau e tusa. O le matau tio le mea ua whai a Yesu, ai le te tau i eise sala. Nicotemo. Le nalu, o ma Iosefa va e lalo, le nani te rema va e lalo Yesu ma ave tanu. A o lesia no ano le to fitse folo lau Santorini. Te ofo le fasulu aso na toi whea loa e Yesu, ai le inisi. Se i o atu ia whapese, i whestatu fono, talo le au Santorini, talo ma le au staulanga, se o tatu talo, e matau tia le mele o tatu loa. O le tatu whaasa taluina, le uto e whea luai, le uto e fio, whea lo e soloma, to e whaisi wa venga. La el mela se e tatu to e mafau fau ai, po le hale me te taun whai, le ai ma se si mena to e whaia whapena, mero te e o le nu uso le matau tia. Pea o le laulangi il te mil nei, pea fo o tele o Samoa il te mil nei. Tele va venga, tele mea mtau tia, tele mea o whai loa mai e le tua. Tele whai longa e loa ai wa lata le feo mai e sui nei aso, ala lava e ola te. Ala lava e ola le tele tonu le tele o tangata. Ai maise a tangata Samoa fo. Amen. Tolu suma le lua fa mai. Wa ma fola atu fo ili tala le lei ate utau. Ile mea na fola ina atu i o tatou tama. Wa fa'ao o lea e lea tua i ate i tatou. O a tatou, o ala tau whanau. I lona toe whaatu ino Yesu. E peo na tu sia fo ile salamo e lua. Salamo e lua i elon fa upo e fitu. Na e tau mai ai i ale toe whanau mo le atali. Ai o Yesu. Mai olo watali oe wa whanaua oe au i le aso nei. Mai ona ua toe whatuina mai o ia ia te i e woti. Ia le toe whai atu lava, fo i atu lava i le mea e pala ai. O le ua whapeo na whetalai mai o ia au te fua i atu i ate o tou, mea pa ia ta vita ua whaamaonia lava. O le mea fo i le ua whetalai mai o ia i le tasi salamo. E te le tu watu lo utangata pa ia i o i ele pala. O ta vita foi, ina ua umaun au auna le finangalo le atua, lona lava tupulanga, ua moe o ia, ma ua whaatasi ina atu i lona tama, ua o fo ia te ia le pala. Ta ua ia. Bawa i ele mateu tia le loloto le mele ua o i ele lau ngā Peteru, o ia Paulo. A mai ata vita al manei el so ta inga
ai na olo ina liliu lo paulo ma ave uma le fa ato toanga ma tusi a ao o Yesu ele o tavita a o Yesu le autu. Jesus was the main character of everything, of the history, the story of God and man. O Yesu. Mai la ele o paulo. Dia, wo tolo tavita. O tavita na maliu o ia. Na maliu tavita. Ona sanga lua i lana fo ia ngā tupulanga ma whaia le fina ngalo le atua i lana ngā tupulanga. Ai whamai paulo. But David died and he's asleep. Whamai la ia lea. O lona tino foi. Ua pala. O le se senga lea mai i paulo. Ina ia awa ini i whaasilia tawita ia Yesu. O tawita nauti. Nauti tawita. Aile toi tu mai. David was a great leader, but he did not resurrect. When he died, his body was rotten and stayed in the grave. Na pala. Alala me le fa mai Paulo i, but Jesus a o Yesu na oti o ia. Tanumia. Aina toi tu mai o ia. Maleola. Ma ua mafua ai ona iai le wha moe o le tangata ola. Aisa fa mai i ale tusi ala apostolo Paulo le mo kolnito lo mta apostuma le lima. O lo a i Paulo i le mata upo le toe tutu mai. O le selselenga. The harvest. O i o le wha polo o e o lo moe la vea i ta vita. O Yesu o le wha polo o e o lo moe. Jesus was the first fruit. He is the first fruit of all those who are asleep. That's the greatest harvest in the future. O le teimi e toi tu mai ai tangata na whioti o ia Yesu. A o Yesu, o ia leo le ulua i fua o le lau ele. Se tangata na oti a o toi ola mai, toi tu mai. Mea nai leina tau Yesu o le wha polo o e ua mamoe. Wha polo Lona minga o le selenga e se sele mua ese mai le selenga. Le ave ia Yesu. O ia o se tangata na maliu, ai paule o se tangata na maliu, ai na toe tu mai le tuunga mau. E le se senga ma la salo na toe tu mai, ai na toe oti la salo. Au Yesu toe tu mai, e o mai le asol nei, o lo soifua pe o ia. Ai fa feta vita na oti, o ileli. Oti, ile oti al tangata mi utonu. Ai fa feo tatu a inga na fioti, o atu i tunga mau, ai na fioti le a mi utonu o le atua. Fioti o loo, iai le a mi utonu o le atua. Ai fa feo oe mau pe a ta fioti, ai ta fioti, i a ke riso Yesu. Lea e tau mwhai Paulo, wha matala mai. E elu tātou wha moe. Pe a to e fio mai Yesu li si tianga o lana e kālesia. Wha mai la ia lea o le, mo molte Salonia lo na mata upu e wha. Tolu. O lo e se whai upu, i na wha mai e to e tutu mai o e na fioti o i le li. O le wha moe na, that's our hope. E la vea i mata vita. La vea i masio tua po se o nai o walo. Na fioti, ai na fioti o loo i leli. Mai lols tu se whalinga s fultolu o lon whai po sumal whai wal tato por klame se tala tu el tato leina. O whalongo foi le leo mai le langi o fete lai mai. Amu ia o e oti o i leli. Awa o ala tō ngā luenga ti ngā
e muli mai. Tala tu tātou lainga. Tolu fitu, ta silima i tolu. Ia, e te wala au mai ai. Pe a whai e se me te fia sao no mai ai. Tusa o le tātou mta upu. Le fiafi, pe e fui sau fisili. Ia ona e wala au mai la ia lea. E le fiafi. A o whatali atu sa tātou wala au te fia whai taua pea. A e se le maa nei o le launga. Na e uma e lava i le whai upu e whasu mal tasi. Mal tosu mal valu. O le nei. Tosu mal valu. O le nei se mai le au soe. Ia outou loa ua fola ina ia te outou le wha maangalo ina o ngasala. Ona o le nei tangata. Oi, o Yesu. O tangata o mafoi o e wha tua e taua me o tonuina i la tau ia te ia. I mea umalava na te mawhai o na taua mi o tonuina ai o tou e le tula fono a mose. O le nei, ia o tou ne i o ia te o tou le mea ua whai mai ai le perfetta. O le perfetta, i seia. Ne ngata foi lea o le perfetta o Sapakuka. Mai o tou o e ino, ia le usau tātou walau. A tālofa tātou walau, mamua, tālofa lava. Tālofa. Tālofa tātou walau, tālofa. Tālofa pasta, o lo uso. Tālofa pira. Swanson Road, Ranui. Ia. Mangaya poke la mengi po. Pasta, o le ale menga kupu ya saulo. Nga fasioki saulo. Saulo le whenga inga tuai. Ia. A fo saulo le ana na whana le au le sifte fita la tutua ia. Ia fo ia saulo. Ia. Ia mauti ai, ia nauti leanga, ia malatuloa malavea i loa malona uoile. Ia me fole la aunga e sautus pa ia. Ia, na mauti ai. Ia wale ai ese mai la ma wa o le ngo saulo le fa ngo ai o le ngo e peru le ngo ai tatu tama le ana suilo na ngo ya paulo le tatu tal no ai wa saulo le siu lo kama wale bo ia le siu songa lo kama le ki paulo ia nga e ngo ya paulo ia o paulo ia io ia fenga okay ma o papa kai am bol programa ngai po lo ia ale yo mai kisi mas yo ia wale ia fa pida fa se fo fa ya pida ia ia le tua talo for tatu wala lua talo ai Jake ia ma fa fo e como ma tu lo ia so el telefone ia me sa no me lo amo yo Jake ya wo ya ngau manga ya sorry ma lo apun o ye ka pa so ni ya ya ka ko ke o foi ma fo le i wala ka fo sa mo ka usanga ya i ka ko fa va ya ko fo ile si o mai le di faola pe ma ia fa so poni ia yo ani pa kiso o la le o ia sa ya te o fo la o ko si dia no ya no so popo o le dia de sa usa o popo ya Almaya. Tau se el tanga tau kau solo i ka kai ya. Ko ya yone. Ye, o ka masa ko po Yesu le fa kari. Almaya ya. O se ru i ka wa ne mo ka ko mo la Christian. Na po ya. Ma ngale tapi whanonga le uporeri ale le main point o Yesu Kristo na maliu mo ta o feara pasanga ye de foi la unha abi e o le toko o ale kala le o Yesu Kristo no maliu mo ka mane
e mo le ko no fa puni de ne sia Eleli. Ma e pa po stari ne fiafi a te. ai soli ma io fa lo ya po bu ni me po de cuscuse ho la ugari ke o ko foi le asa kula ya ele tu sa ta to lo to mo le tu o mo muri lo to le tu a ele fa puni ele si me ya o so le so le campo a foi la ngoro ma ya farò cosa meglio wala ngali mo wala ngai sika ngali ito ko naka ngai ke o pa tu no ngala ka ide fa ka tu pole di pa pe si chen bo la lo ko la ka le bo don la mo sa ka a po ya di pa mo la lo ko ga di ol bega o na ele sui vai ka ko le fio poi ele di va più se pese ko le cingaro la ka di no e vai le upo le tu le lo tu a aftai tai to ya lo fa ko poni ta tu fele vole vai aso Manuel ni vai aso check lo fa ya ta lo fole sta tu la ta lo ma se fole so ta lo ai le sa no fa le luai ya alo lo kaya mo po kala mengipo ye le po ne mele ke kau le ke mi le fa pe o se o ki ka ko fa ka ni le se mo yesu ku ya o le ma kai o le ke ma ki ngo po ma kai mo di bodo ava pe ko ku ke mi ko ku fa yesu ya va penga ko ku vai la upo ngai lo la upo ia ayo ko ma ku e lo suma ya ngai ma te mo le luka fo ia wa mo le ma o te mingeli ai sa o tanga la vive ai mo te fo mo te tu e fo e toru vaenga o te tu o le first fruit la po lo i fu o te mile to tu o yesu ai to tu o ma tanga te tonu i Jerusalema e le opa ia tangata na tu ai pa singo le Israel io kai pe fo le o se fa ma ninga ta o to i tangata Israel ma tangata na ye le temi o Yesu e moni ale to tu o tangata e se mai la ia Yesu ai ye le to tu e Saul temi mon e se la le mana ia le na fo me wale i le fion pa ia le tu e sa o io ai o le to tu lo na luala ia o le seleselega tele lea le ta fo tu se falinga o le temile to e fio mai Yesu ia ai la malesi to tu mulmuli la temi o popoanga temi o tata fo ia la o le afoti temi o popoanga le temi o mon ai to e mo la to kam sa kam ke ia io e Faftai lava le uai ia family le tua faftai ia ka place fase vo ya to e tong fai mai e tato wala uia uto e mau atu ia to e tong fai mai tato leina na ua manoa tato leina pa e se o to e fia wala umo nei taimi to e ono tato minuti to e ia ona fa uma foi lea o tato proclame e nei foi e fiafi o le tititia uma le launga peteu o ia paulo tamai la ia leo le fai upu e fast o le nei ia outou ne i o ia te outou le mea ua fai mai ele perfecta. O outou o e ino ina vaai mai ia ma ofo ma mou ia. E lole o le valo angal na e lua perfecta na e la te faia upu ana fai mai e mai sa upu ia o le okay, ya. Ya, fatalo fatatu lau, talof. se fuera poni. Talofa oile. Posto. Ya. Tali. Ai. Tali. Tangi. Talof tangi. Tali. Oyo tali. Talofa tali. Alo lava. Ya, sao no mai. Yo va be o así va un poco de ya la
langa. Ia. Ole mali su ye ida nga mali ma ke ku su salva. Ia. Ole kelo ta ku asa Christian le ta ko ni ma pese le sopo ni su ma. Ia. Ai o fai mera kai su. Ia. Ia. Kelo ko le Christian es come from Christ. Ia. O kelo ko se le o Samoa o tra application. Ia. Moni la. Se kele para o so ile. Se le o se chamo le ko ana lo. Ia. O se chamo e ko ana lo ko ala kuiste ko mo. Ba ko pasi ko bet. O Christian o le follow in Christ. Follow Christ like. Well, yeah. Yeah, le la nga Yesu. O isu umanga o le olanga ka. Ali. O isu o lo la kalaka lo la uma. O va pero le yo la Yesu. O yo me uma. A peio se era ka poco e paulo fale ni mo papa. Yeah. Isso uba uma yo me o dela ta se Yesu o be o kalaka o be o Yesu. Uso uma fa ima. Yeah. O kalaka o le bauma ma ka fa o. So ma fa ima ai o go se o se pa vai. Yeah. Maria. O pa vai. O que ala ko na te ko mai o Christian o la o Samoa Christian ma o Christian eso wrong ele está pegando o kalaka pulo no fale la o Yesu é o kalaka po e digo per mai abi ia le susu male male mangaba na e ola mai are just o po yo Maria ya ai si ya ki kalaka na ke faya le mo ko ya wa ile ya Maria to ke lo ka faya Maria o le se mo Maria na faya kalaka o ni su mo Maria mo ka ke o ka faya la mo la no pa taitali dai mo fa soa ai lo fa tu to fela ile vai aso ya tai foi ya ana ya le melenta wa tali o Cristiano ele va pe avele tu eta ule tu no Cristiano o come che al Cristiano tanga uma e le foi fa punga Christian country ya ese ya o se tala lava e pe na o se leipo o lona aute malona o nga tonu po le ute o le mea toa ya ele ai ele fa pe e o komike ia ona Cristiano tangata uma o lono nofo tono se atunu. New Zealand ta o le Christian country, pe fo Samoa, ia se ami o ngā tangata e whai. Lo inga iei tangata Cristiano, iei tangata, langa lupulo Cristiano. E te leia lona Loloto lona winga. Christ-like, le winga i le ngana latina Christ-like lo no winga le tangata e ola e peo Yesu Christian tangata e soifua lo no soifua e pei ona soifua Yesu e lentatu tawan nei o tangata e muli tūlanga ao Yesu e le tutusa mo Yesu lo no tūlanga i le tele o vaenga o Yesu a me se le tuatua ai o le tangata e nau e fia e tūlanga ao Yesu. E fo asa wali tangata i le onone o matawhanga. Apena uma le whai mo Yesu, ai fia muli mai a teo. A molo sa teulo ene e muli mai le a teo. O le muli la tatu i teo na muli a Yesu, i lunga le onone. O le tūlanga a ao Yesu tuai. Tuai fo ilo vai anga vale, tuai ilo vai te mtau, tonua i meana i tūlanga ao Yesu. Awa alua tulau tu ai misi tulanga ao Yesu ia esele mea ngai anga ele soifua falenga
Ri foi te mi ta tu te pese ia Yesu ma lana fa o le tanga ma le tele o me ai ese ale le lenga la esa vali Yesu lunga no tafang. Ai ma kua ese ale me la luanga i lau sabati. Me ngai te o Cristiano le tangata muli moni ai tulanga au Yesu ma faile fina ngalo Yesu. Ma ole e tusa ole fina ngalo Yesu. Ya, fai statu talo. Vi o elo mātou tua. Te tele lau upu. Mātou whalongolongo ni fiafi le tua. I fu ni mea tau mani mea o ngai mātou te o ina mai ia. Ta ofi ma whao ngai mātou. Whamnia iu tangata. Mese lawa i lātou mana mātou mafuta le nei pō. Ia manuia i lātou i lau fionga. Whao ina le fiafi. Manuia i mātou ume lau upu tama. Ia mese fo i au mātou o langa au auna. O langa whaale nganga. O lo mātou sa ili tua ia tua ia mese au whamnianga whaale nganga. Ni ia o le nei fiafi. Tau sia i mātou iau au alofa. Mo e mātou sa vai aso manuia. Whamnia iau tangata. Ia vi ia lama o Yesu. Mātou te talo atu ala ia te oe lo mātou li o Yesu. Ke riso. O mātou whaola. Amen. Ia. O le lava ia tātou koko Samoa, pe e fia tāu mawhas koko Samoa, ma nongi, o tangata ia na watu lātou koko momua, no le ua luatu le whaalua isa, mauli mawina le manongi o koko le whaifi au. Ia, ai manau mia, vili malta numera, olua tasi, olua lima valu, tasi, wha lima. Ia, whai voi tātou mwhaamunianga i nai tangata Samoa, o lo tau maina ia lātou oloa, tau mamawhai, ma tātou fia le whaungaina. Ia, whamunia fo i lātou. Ia, ai whamunia fo i tātou le māneia o le manongi o le kok Samoa. Lo mo fo i tātou tusi fso soani, pe ona whai lo mo moatu lama le tātou taimi mo mua. Ia, tātou tusi fso soani. Ia, lna. Ma wal tātou tusi, ia, ana o le tolsful tā lalo na tau, lea. Whaina whai ia, sauninga o whaipuiponga, o talanga maa, o aswhanau, se fulu malitasi, sauninga o lo iei tutono o tātou. Tusi lea, ia malitatu au tuspa ia, Auckland Pacific Bible College, ai fia susuina ma o ina lo, ia lo soi fuafa le nganga, ia au tuspa ia, il tau sang fau, a mata il whai unga o le masino Januari, ia o na wala au mwelo tānu mera na, ai mo lia fiafi whafte tere lawa le malu le tunu, le tātou maftanga, ia wha manuia le tua, e le swafo Yesu lauto ona ne poni fonti fa soifoia mo le fiafi. God bless you all.